Jesi Devičiću, legendo. Evo, ptičice pjevaju. Što volim ovu mahovinu. Kako bi bilo lijepo da imamo neko pokrivalo ili plahtu od mahovine, a? Kako romantično. Evo, 2 srijede nisam uopće snimao. Srijedom u Otočcu nije bilo nikoga. Evo danas. Dobar dan. Danas ćemo malo snimiti. Krešo! Di si legendo? Kako si mi? Evo, dobro je. Kako zdravlje? Evo, proteza i hodanje i to je to. Dobro, navikao si se, jel tako? Da. Sad je dobro, a? Da. Bilo teško, a? A je 3 tjedna muka u Zagrebu dok sam učio hodat. Da. Dobro, legendo. Proteza i to je to. Čuvaj se, drži se i polako samo. Išao sam pripraviti. Srijeda, čista srijeda. Vinko. Da. Vinko, može provala. Gotovo je. Provalio je vi. Provala dana, koja je danas? Provaljivao je, gotovo. Što je bilo je, jel? Ko biku drevni, čisto. Dobro, legenda. Ima li dole juga, bure, kakva je situacija? Jugo će kažu, a? Dobro. Jugo će kažu. Kako vam je ovo srijeda, nigdje nikoga, a? A, kumice, ajmo, di je osmijeh, malo na lice i to. Ništa, a? Ko da je bomba pala kakva. Zato ove dve gospođe imaju odrešene jezike, mogu pjevati, pričati, divaniti, ako treba 24 sata, a? Nema. Pozdravljam strica i strinu i sve, i tetku. I deda. I tetku u Kanadi. U Kanadi, a? I mir u Slavonskom Osijeku. U Požegi Slavonskoj. I sretan i Uskrs. Ima čer u Slavonskom Brodu, sve druge pozdravlja, a čeri sina nikada. A, što je to? Lijepo gledam nam preko mobitela. Aj dobro. Će biti danas kakve trgovine, šta, hoće se prodati? Kako ko kupi šta? Pa dobro, ako Bog da, možda i hoće. Već kako su vi. Samo kako su vi. Da. Coklje, kupite, koliko su? 15 eura, 20, koliko? Ajme, ove su 40. 40? To je sve sukno. A. Ovo su lijepo gumene. Nema šta. Ma prodat će se to dugi dan. Pa kako ne danas sutra? Da. Di si ti? Šta je sad ovo? Kakva je ovo sad kombinacija? Šta je to? Je li ovo suha janjetina? Da. Je li janjetina lovčeta? Janjetina. To... I dobro to bude, jel? Odlično. Ne može biti nik tako. Opet se časti, a? Da. Strudel? Nema. Kukuruzov kruh? Kukuruzov kruh? Da. Nema. Postala si kumica Like. A? Što ti napraviš, to ne može niko više. Kako se kreće cijena onda ove suhe? Ovo je 10 eura. 10 eura. Ovo 10, ovo je 15. Ovo sad fino To više, viš kakvi je lipi bimček. sa zeljem, a? Da, to za Uskrs. Da. Za Uskrs. Ma prodat će se to, pa nema. To je od prošle godine, jel? Ovdje se idešće. Koliko ste klali prasica? 3. To vama dosta, a? Da.
na svoje potrebe. Dao sam broj vaš nekom čovjeku, bio me zvao za slaninu. No. I, jel bio? Nije. Nije. Rekao je da će doći i da će se javiti, da ćeš ti kao od mene to kupiti, poslije ti još bez zvona. Da, možda mu je skupo. Ne znam. Da, Evo, da. evo ima malo kobasice ako ćeš voditi. Neka, Aj probaj kukuruzovi. Jutro sam jeo grizolina malo i kozjeg mlijeka za promjenu. Tako da, dobro, super, sve je okej. Dobro, puno sreće i Hvala tebi. Ako ćeš, ljubavi, zdravlja i gasi. da ugasim, a? Ćeš da ti kruje. Evo da ugasim. Aj.